Phalor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kinoyat nong yang dibayat lenti na Jill Road Shekendai Lat, takashitrik unai lor arajar pausan. Ana pohajan ka payal senama lalingo bat kindet manioi igi Dkhot ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit ki bara ki Plakad Pendram Hakhmat ka office terekam jengaseng Kongres Hanang Ba Shillong. Kejera Plakad ka BJP Hakhmat ka office terekam jengaseng Kongres kalong pendam juri ke Kongres dia bagi kat tu kat ni kena hilang ke Kongres kelakaran ben omtang yung mindrang ba adu keri Narendra Modi Henry Wat de kemi jong u ke belaklat no naga diga sta perthai haga jing penlong Rahul Gandhi igi jing yat pat ba haga jela Bihar dangshan Lasa khiru kat bagi Dkhot ka BJP kidang yang pertai ke sur pendram ki Dkhot ka Kongres ru la Pynphai nya na Phalor persya ki Dkhot ka BJP Pankren ya kitin yang katbi ka balaya yang Narendra Modi panwandra ya kani hapo ka politics na kam ya ha gipendram jor ya ka Congress party ka ba dayat lat ya put usam ha ka long yeng ka long sep oi ban ka party gidan la ka jong ka ha ban prisha ndai ban le pankren ya ka yeng ka sam khantom ya ka kbi jongu kabaladon hapo ka jimpang kwai jangan belai. Dengan semua bakam ya hab, pani persyajur. Orang yang neki nong yalam jangka BJP Meghalaya di persyajur. Pan barang yang kedekam jangka BJP party di persyajur yang akan dikajeng le. Pan giladan kaya fayaru bangin pak. Kaba ya kilakran ka. Hey, up, ruko. Shwaba finchet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpiang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo.